Obrazovni podcast SCIO. U drugoj podcast emisiji Udruženja SCIO bit će reči o takovskom grmu. Emisiju vodi Predrag Lošić. U emisiji gostuje Aleksandar Marušić, viši kustos istoričar i direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja. U nastojanjima da svet i dešavanja u njemu učini sebi smislenim, čovek je isprva uobličavao vlastiti život prema mitu. To znači da je čovek stvari i događaje oko sebe razumevao u okvirima mitske slike sveta. Naime, da bi objasnio prirodne pojave kao i odnose među životinjama i biljkama, on je pribegavao pričama prepunim simbola i božanstava. Tako je, na primjer, u paganskim verovanjima priroda zauzimala jedno od centralnih mesta. Drvo se javljalo kao simbol spoznaje, snage, izdržljivosti, vitalnosti, vere i moći. Svako pojedinačno drvo je bilo povezano sa izvesnim karakteristikama. Stoga se s razlogom pitamo sa kojim karakteristikama su naši preci povezivali hrast. Po svom fizičkom izgledu, hrast je veoma granato i krupno drvo. Na osnovu toga se može naslutiti kakvo mesto i ulogu je hrast imao kod starih Slovena. Svojom veličinom hrast je ukazivao na snagu, izdržljivost, čvrstinu i moć. U staroslovenskoj mitologiji se uglavnom povezivao sa gromom i bogom groma Perunom, te također simbolizovao i vatru. U knjizi Poetski pogledi Slovena na prirodu nalazimo podatak da su vrh i koren hrasta bili mesto na kome su boravili bogovi. Koren drveta bio je boravište Velesa, boga pašnjaka, šuma i podzemlja, dok je krošnja hrasta bila boravište boga Peruna. Hrast se cenio i poštovao u narodu, ne samo u religijskom smislu, već i zbog lekovitih svojstava koja posjeduje. Naime, plod i kora hrasta upotrebljavani su za lečenje raznih bolesti. U staroslovenskoj mitologiji hrast je bio izuzetno cenjen, te su se mnogi obredi i rituali odigravali u njegovoj neposrednoj blizini. Ovaj običaj ostao je prisutan u tradiciji i nakon prihvatanja hrišćanstva. Naime, potvrdu za to da se kult drveća očuvao i kasnije pronalazimo u činjenici da su mnogi naši manastiri dobili imena po svetom drveću. Tako, na primjer, u Srbiji imamo manastir Krušedol na Fruškoj gori, dok se u Hrvatskoj nalazi srpski pravoslavni manastir Orahovica. Ipak, bitna uloga i veliki značaj koji su se pridavali hrastu, bilo oni praktični ili religiozni, nisu bili karakteristični samo za staroslovensku kulturu. U mnogim drugim kulturama širom sveta bilo je zastupljeno veličanje i uzdizanje hrasta na nivo svetog ili božanskog. Brojni narodi pripisivali su mu nadprirodne moći ili su ga povezivali sa božanstvima iz vlastitih mitologija. U literaturi možemo naći podatak da je pandan staroslovenskom bogu Perunu, u grčkoj mitologiji Zevs, u rimskoj Jupiter, a dok je u skandinavskoj to bio Thor. Retko koje drvo je u tolikoj meri i na taj način bilo poštovano kao što je to hrast. U kasnijoj hrišćanskoj tradiciji uloga i značaj hrasta su u izvesnoj meri izmenjeni, ali ne i zaboravljeni. Brojna verovanja su zadržana i prilagođena hrišćanskoj slici sveta. Tako su, na primjer, seljaci u hrastu i dalje pronalazili i videli zaštitnika polja i šuma. Radi dobre i plodne godine, oni su brinuli o hrastu, čuvali ga i molili mu se. Sa druge strane, zbog nepristupačnosti i udaljenosti, mnoga ondašnja sela nisu imale crkve u okruženju. Stoga su ljudi urezivali krst na koru stabla i ona su postajala zapisi. Takvo drvo se prema verovanju nije smelo dirati jer bi bilo oskrnavljeno, a loše stvari bi se dešavale onome ko bi se na to usudio. Sa hrasta se mogao uzeti plod ili deo kore, ali samo ako je neko bio bolestan. Kako to navodi Veselin Čajkanović u knjizi Mit i religija Srba, običaj da se pod starim hrastovima održavaju zborovi i vrše suđenja
imao je dugu tradiciju. Svako selo je imalo svog svetitelja zaštitnika. On je čuvao selo od elementarnih nepogoda i donosio rodnu godinu. Seoska slava se tradicionalno slavila pod nekim drvetom na kome je bio urezan krst i koji se zbog toga zvao zapis. Ono je smatrano svetinjom, a poseći ga bio je greh na koji se nije ni pomišljalo. Na dan seoske slave seljani se okupljaju pod zapisom i pošto sveštenik očita molitvu, kreću svi najpre kroz selo, a onda po seoskim poljima. Kada se obiđu sva polja, povorka se vraća pod zapis gde sveštenik ponovo očita molitve, a potom se zapis obnovi skidajući s krsta obživak izrastao tokom protekle godine. Upravo je pod jednim takvim hrastom sa zapisom doneta odluka o podizanju drugog srpskog ustanka. O čuvenom takovskom grmu izneta su različita shvatanja, a značaj i simbolika mesta različito su interpretirani u srpskoj istoriji. Naime, 1815. godine doneta je odluka o podizanju ustanka. Ukoliko se oslonimo na opis tog događaja koji nam je dostupan zahvaljujući episkopu Melentiju, možemo uočiti 3 bitna mesta. Reč je o sledećem. Odluku o podizanju ustanka i pristanku da bude vođa Miloš Obrenović je doneo u Crnući, odakle kreće u Takovo. Zatim, u Takovskoj crkvi nakon službe Obrenović odlazi do mesta Hrasta gde okupljenom narodu izgovara čuvene reči. Eto mene, eto vas. Rat Turcima. Obzirom na to možemo uočiti 3 bitna mesta. Kuću u Crnući, crkvu u Takovu i Hrast u Takovu. Međutim, u različitim istorijskim svedočanstvima možemo pronaći podatak da se odluka o podizanju ustanka protiv Turaka nije odigrala kod Hrasta u Takovu mestu, već ispred crkve. Mnogi su pokušali da usaglase ove različitosti, pa su crkvu i Hrast smatrali jednim te istim mestom. Ukoliko uporedimo radove naših čuvenih slikara, vide se pomenute različitosti. Na primer, na slici Takovski ustanak srpskog slikara Đure Jakšića prikazani su učesnici ustanka pored grandioznog Hrasta. Odmah pored Miloša Obrenovića prikazan je i episkop Melentije, dok je na slici Takovski ustanak našeg drugog poznatog slikara Paje Jovanovića pored Obrenovića, Melentija, mnogobrojnih ustanika i Hrasta prikazana i crkva. Smatra se da je Jovanović, pre nego što je naslikao ovo delo, istraživao sve bitne i manje bitne detalje vezane za ovaj događaj da bi ih što vernije prikazao na slici. O ovoj temi rečeno je sledeće. Navedeni primjeri pokazuju da mitski narativ kao i istoriografski topos o podizanju ustanka u Takovu nije bio ujednačen ni u zvaničnoj reprezentativnoj kulturi iz vremena vladavine dinastije Obrenović. Prema jednoj varijanti događaj se zbio ispred crkve, a prema drugoj pored grma. Također Vuk Karadžić primećuje: događaje našeg naroda slabo je kad rođeni Srbin opisivao u ono vreme kad su se i događali, nego sve posle nekoliko stotina godina. Stoga se postavlja pitanje o povezivanju ključnog istorijskog događaja u srpskoj istoriji sa Hrastom u Takovu. Naime, Čajkanović ipak primećuje da je povezivanje nekog istorijski važnog događaja poput podizanja ustanka sa značajnim mestom bilo u skladu sa duhom tog vremena. Međutim, opravdanje ili bolje reći argumenti za tezu prema kojoj se zbor održao kod Hrasta možemo naći u nasleđenoj tradiciji veličanja i poštovanja svetog drveta. Kao što je više puta napomenuto, Hrast je imao centralnu ulogu u staroslovenskoj mitologiji. Bilo je uobičajeno da se oko ili pod njim održavaju rituali i obredi. Također, jedna od legendi koja se vezuje za staroslovensku mitologiju jeste legenda o tajni Hrasta. Naime, prema toj legendi unutar stabla Hrasta nalazi se tajna, odnosno ono što čovek najviše želi. Naravno, niko ne zna šta je to što čovek, shvaćen ne kao pojedinačno biće, već kao univerzalno biće, zaista najviše želi.
Jezik mitova i legendi prepun je simbola, te kao takav bez jasnog i preciznog značenja dopušta različita tumačenja i interpretacije. Ipak, ono što možemo sa sigurnošću tvrditi jeste da se tajnovit karakter hrasta održao u srpskoj tradiciji. Vremenom se sveto drvo zamenilo krstom napravljenim od hrastovine, a mesto održavanja molitve se pomerilo ka crkvi. Zbog svega toga, preformulisat ćemo naše postavljeno pitanje zašto se hrast u Takovu poštovao kao simbol nacionalnog identiteta. Da bismo odgovorili, moramo uzeti u obzir istorijski i društveni okvir u kome je došlo do podizanja ustanka, kao i kakve su bile posljedice Miloševe bune protiv Turaka po srpski narod. Naime, srpski narod je borbom za autonomiju uspeo da uspostavi Kneževinu Srbiju. U skladu sa ondašnjim duhom vremena, taj narod je svoj uspeh u ustanku povezivao sa mističnim mestom, odnosno takovskim hrastom ili grmom. Ukoliko, dakle, imamo u vidu mitološko nasleđe i kult drveća, postaće nam jasniji razlozi povezivanja hrasta kao mesta sa samim ustankom kao događajem. Prema tome, takovski hrast postao je simbol slobode srpskog naroda. O tome svedoči Čajkanović. S takvim značenjem hrast se, primjera radi, pojavljuje u pesmi Ognjeslava Utješinovića Ostrožinskog, Pozdrav Srbiji, objavljenoj 1871. godine. Đura Jakšić u pesmi Dve zastave, spevanoj 1873. godine, naziva takovski hrast svetim grmom. Zamisao o svetom drvetu postaje tokom potonjih decenija sve popularnija. U jednom od brojeva Večernjih novosti iz 1901. godine, posvećenom proslavi srpskih cveti, pojavljuje se tekst o takovskom grmu naslovljen Sveto drvo Srbinovo. Određen broj uverenja i predskazanja vezivao se za hrast, što je, primetit ćemo, na neki način doprinelo njegovoj popularizaciji. Stoga su se veličina, zdravlje, uspeh i postojanost jednog naroda po paganskoj mitologiji merili prema istim karakteristikama jednog hrasta i obratno. Iz svega toga razvilo se verovanje prema kojem se svaka promjena na hrastu tumačila i vezivala za promjene u dinastiji Obrenović. Primetit ćemo da je tom verovanju doprinela poseta kneza Mihajla Takovu 1865. godine povodom proslave i obeležavanja drugog srpskog ustanka. Tom prilikom, kako se navodi u istorijskim svedočanstvima, knez je istakao nacionalni značaj grma, odredivši ga kao stup srpske istorije i jemac srpske slobode, a zatim je, zapovedivši neka ga svaki Srbin celiva i kapu skine, kada pored njega prođe, istakao značaj očuvanja i brige o hrastu. Dakle, Obrenovići su želeli da se mesto na kom se podigao drugi srpski ustanak zvanično obeleži i na taj način sačuva od zaborava i zuba vremena. Interesantno je da su se nakon te besede meštani i svi prisutni ljudi okupili oko hrasta i zaigrali kolo. Uočit ćemo da se taj običaj javlja još u paganstvu. Također, u istorijskoj literaturi se navodi da je iste godine knez Mihajlo otkupio zemljište u Takovu na kome se nalazio hrast i proglasio ga javnim dobrom. 2 godine kasnije, 1867. osveštano je stablo drugog hrasta u Takovu. Na taj način će već uveliko poštovani hrast dobiti na još većoj važnosti i značaju. Simbolički jezik koji se vezuje za takovski hrast razvija se u daljoj srpskoj istoriji u vidu proročanstva. Otkrivamo da se ono što se dešavalo sa hrastom povezivalo sa onim što se dešavalo dinastiji Obrenović. Godine 1860. jedna veća grana hrasta se odlomila, a nedugo potom je Miloš Obrenović preminuo. Srpski narod je ove događaje doveo u direktnu vezu i protumačio ih kao predskazanje. Međutim, knez Mihajlo je posadio novi hrast, ali se 1868. godine također odlomila jedna grana. Iste godine knez Mihajlo je preminuo.
Ovakvi događaji su za srpski narod bili više od puke slučajnosti. Šta više, u tome su pronalazili argumente u korist mišljenja da je takovsko drvo nacionalni simbol slobode i time direktno vezano ne samo za dinastiju Obrenović, nego i za celokupan srpski narod. Zatim, 1901. godine hrast je iščupan iz korena u velikoj i snažnoj oluji koja je zadesila takovski kraj. Na osnovu pređašnjih iskustava i interpretacija koje su bile vezane za promene na svetom drvetu, meštani su bili više nego zabrinuti povodom ovog događaja. Naime, samo 2 godine kasnije, u noći između 28. i 29. maja, desio se majski prevrat u kome su ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga, što je označilo kraj dinastije Obrenović. Narod je bio sklon da i u skorijoj srpskoj istoriji pravi slične analogije između zbivanja na političkoj sceni i zbivanja sa hrastom. Jedan od takvih primjera je neuspešno sađenje novog stabla od strane tadašnjeg predsjednika države Slobodana Miloševića, koje se dogodilo 1995. godine. Razlog zbog kog se sađenje smatra neuspešnim je taj što se mladica vrlo brzo osušila. Međutim, posađeno je drugo drvo. 4 godine nakon toga vojne sile NATO-a bombardovale su tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Koliko zaista možemo govoriti o povezanosti ovih događaja, ostaje otvoreno pitanje. Čini se da je sklonost ka pravljenju analogije među spomenutim događajima stvar nasleđa paganskih verovanja. Danas se u Takovu nalazi čitav kompleks spomen obeležja. Najznačajnija obeležja memorijalnog kompleksa su spomenik Takovski ustanak, delo vajara Petra Ubavkića, spomenik Milošu Obrenoviću, delo vajara Mihajla Čebinca, na kome se mogu pronaći stihovi Ljubomira Nenadovića. Ovaj grm će vreme da osuši i kameni stup će da poruši, al Srbija večito stajaće i Miloša ime spominjaće. Zatim, u sklopu spomen kompleksa nalazi se i hrast koji je posadio knez Mihajlo, pored koga stoji ploča sa stihovima. Tu je nova Srbija stvorena, u narodu hrastovih korena. Sve ljubeći slobodu i čast, ponovo smo posadili hrast. Da i dalje širom naših strana, nad Srbijom sloboda se grana. Da sačuva zavetni nam glas, eto mene, a eto i vas. Takođe, u neposrednoj blizini je crkva Brvnara i muzej drugog srpskog ustanka, u kome se nalazi krst na kome su se zakleli ustanici, deo pravog takovskog grma i već pomenuta slika Paje Jovanovića Takovski ustanak. O tome koliko je takovski hrast važan za srpski narod svedoči činjenica da on danas zauzima posebno mesto u spomen kompleksu posvećenom drugom srpskom ustanku i hrabrim ustanicima koji su izvojevali borbu nad jačom silom i time osigurali sopstvenu slobodu kao i slobodu budućih pokolenja. Koliko je za neki istorijski događaj bitno mesto na kojem se taj događaj odigrao? Prošlost bilo kog naroda, pa i srpskog, odnosno neki najznačajniji istorijski događaj u nacionalnoj istoriji, svakako mnogo zavise, utiču i vremenom bivaju determinisani od samoga mesta gde se taj događaj desio ili gde je nekakav proces, kao što je, na primjer, drugi srpski ustanak otpočeo. Tako da bezuslovno je dokazano još i kod drugih naroda i u ranijim događajima da mesto koje se obično s namerom bira, gde će se, na primjer, podići nekakav ustanak, buna, gde će se održati nekakva znamenita skupština ili nekakav sličan događaj koji će kasnije odrediti budućnost tog naroda ili nekih naroda, i tekako zavisi od tog samog mesta. Nikad se slučajno ne biraju ta mesta, već kako sam i sam rekao, da postoje, da se to gleda shodno ili geografskom položaju tog prostora, da li je taj prostor
zaklonit od neprijatelja, na primjer ako je u pitanju neka buna sa jedne strane, da li ako su neke velike skupštine, neki veliki događaji nacionalni ili međunarodni se dešavaju u nekim administrativnim, političkim, ekonomskim, finansijskim ili kulturnim centrima. Na primjer, ako opet se vežemo za našu istoriju, Sretenjski ustav je proglašen u Kragujevcu. Kragujevac je tada bio 1835. godine 14. februara, odnosno 15. februara, baš zato što je Kragujevac bio tada prestolni grad Srbije, Kneževine Srbije, i on je zapravo predstavljao geografski centar tadašnje Srbije i strateški bio jako značajan jer je ga lako bilo braniti i neprijatelj nije mogao tek tako lako da dođe na njega. Tako da, apsolutno, ovo pitanje prvo o kome smo pričali i govorili, možemo reći da ni jedan istorijski događaj ili proces koji počinje nekakvim događajem ne može da se izuzme, a da se ne gleda mesto zajedno naravno sa vremenom gde je otpočet ili gde je iniciran. Može li se za takovski hrast reći da je takvo mesto? Zašto? Takovski hrast ili takovski grm, kako ga mi ovde u Rudničani i Takovci već 2 veka nazivamo, zapravo je svakako, nastavljamo odgovor na naše prvo pitanje, svakako ima direktnu vezu sa onim odgovorom prethodnim, znači njegovo mesto Takovskog ustanka je izuzetno značajno i suštinski i naročito simbolično za one događaje koje mi zovemo Drugi srpski ustanak, odnosno nastavak srpske nacionalne revolucije. Već negde tamo od prve polovine 18. veka, kada je taj prostor, kako ga je nekad zvao i Vuk Karadžić, idemo u Takovu šumu, znači prostor gdje je bilo mnogo stovetnih hrastova, na Sveti, veliki verski praznik koji uvijek pada 7 dana pre Vaskrsa, organizovao se veliki narodni sabor, mi bi danas rekli vašar i tako dalje, gdje su se ljudi okupljali, prenosili jedni drugima informacije, informisali se o nekakvim novinama i što je najvažnije, dogovarali se o nekakvim budućim, da kažemo, poslovima kojima će se baviti. Tako da je takovski prostor Takovskog grma i sam hrast izuzetno značajan, zato što je, znači, jedan hrast koji u tom momentu bio star između 50 godina, okupio je kneza Miloša Obrenovića, njegove najbliže saradnike, i zbog toga jednostavno omogućio da se još jednom svi oni međusobno ispričaju, da se obavežu da će jedan drugog slušati, pre svega da će vođi svog ustanka, to je knez Miloš, biti odani, verni, da će biti jedinstveni. I kako je vreme prolazilo, naročito u 19. veku, a već možda je to krajem 20. veka i povraćeno, u tom simboličnom smislu to se smatralo svetim drvetom Srbinovim, kako su novine pisale s početka 20. veka i tako dalje. Znači, to je bio jedno mesto okupljanja, jedan ugaoni kamen ovog dela srpskog naroda, koji je odatle počeo nastavio, on ga nije tu započeo, on je nastavio ono što je Karađorđe krenuo nekih 11 godina ranije u Marićevića Jaruzi, februara mjeseca 1904. godine, nastavio je borbu za nacionalno oslobođenje, za obnovu državnosti koja je izgubljena u poznom srednjem veku, znači koristeći svoje istorijsko pravo, jer mi smo imali državu u ranom srednjem veku, svoju najveću slavu doživjeli u doba dinastije Nemanjića, poslije tog na ovom prostoru 350-godišnjem, da kažemo, robovanju pod turskim vlastima, krenuli smo u obnovu, da kažemo, srpske nacionalnosti, odnosno srpske državnosti, i zbog toga je takvo mesto koga mi danas nazivamo, uopšte tako i takovski grm, nazivamo ga zapravo mestom obnove srpske državnosti i čitav Rudničko-Takovski kraj državotvornim krajem. Tako da apsolutno stoji konstatacija da je Takovski hrast zapravo izuzetno značajno mesto u novovekovnoj i celokupnoj istoriji srpskog naroda. Koju je ulogu imao hrast u Takovu u Drugom srpskom ustanku? Knez Miloš Obrenović je uspeo da se
moramo malo biti širi i malo ući u nekoliko mjeseci u neke događaje ranije pre samog podizanja ustanka. Knez Miloš Obrenović, tada samo Miloš Obrenović Teodorović, je jedno vrijeme bio zapravo turski rob, odnosno zarobljenik, talac u Beogradskoj tvrđavi koji su vam paše Skopljaka, i uspeo je da se na jedan samo njemu svojstven način da se izvuče iz tog ropstva i da jednostavno sa okupljenim narodom koji je već samo čekao šta će biti sa njim, da li će se izvući, da nastavi pregovore i dogovore i da se upravo svi oni zajedno odluče za takovo, kako sam već i rekao, pod takovskim grmom, stoletnim hrastovima, koji su tada bili stari između 50 i 100 godina, i to je zapravo taj hrast pod kojim je podignut ustanak zapravo je bio seoski zapis, jedno osveštano drvo o kome ćemo nešto kasnije pričati, i onda je zapravo čitava ta sabornost oko takovskog grma se zapravo kroz taj simbol okupljanja i dogovora za neke buduće procese upravo se ogledaju i prelamaju se preko toga hrasta. Tako da opet hrast sam po sebi nije vojevao bitku u nekom bukvalnom smislu. Hrast nije pisao ustave, hrast nije dobijao hatišerife, ali od tog takovskog hrasta, od tog sakupljanja i Miloševog obraćanja naroda i masovnog odobravanja pod tim hrastom okupljenog naroda je sve ostalo proisteklo. I vojevanje koje, hvala Bogu, tada trajalo svega 3,5 mjeseca, i neke žrtve, nažalost i civilne, koje su se kasnije dešavale, i sve tako dok se nisu došlo do tog usmenog sporazuma između Miloša i Maraši Avi Paše, i kasnije sve one deputacije koje odlaze u Carigrad, Berati, to su pravni akti turski koje mi dobijamo, i polako stvaramo sopstvenu upravu, sami prikupljamo porez, predajemo Turcima, i konačno kroz hatišerife 29., 30. i 33. godine Srbija dobija možemo reći beogradski pašaluk i kasnije još 6 nahija, to je jezgro i današnje srpske države, moderne srpske države dobijaju u tom trenutku obrise svoje samostalnosti. 167 6 gradova se pod turskom jurisdikcijom vraćaju pod pravni poredak srpske kneževine, i konačno Berlinskim kongresom 1878. godine Srbija postaje nezavisna država, međunarodno priznata, teritorijalno proširena, i što je najvažnije, par godina kasnije, 4 godine kasnije konkretno, ona dobija status kraljevine. Sve to je zapravo proisteklo iz tog događaja koji se desio pod tim seoskim zapisom u jednom šumadijskom selu koji se zove Takovo, i tu je ta neprocenjiva simbolična, a usudit ću se reći i suštinska vrednost takovskog grma. Šta je kult drveća? Od Pantiveka je to bilo, i kod drugih naroda ljudi su se vezivali za, pogotovo u doba paganstva i mnogoboštva, kako se to može reći, ljudi su se vezivali za kult drveća, dajući drveću nadprirodne moći, dajući mu neke fantastične, opet simbolične, ali uglavnom pozitivne moći, mada je bilo naravno i određenog strahopoštovanja i respekta, pa se i dan danas u 21. veku, na primjer, kaže, ne bi valjalo odmoriti ili zasvati pod jednim orahom ili orasom, kako mi to ovdje kažemo. Kaže, posle toga nastaju duge i jako bolne glavobolje. Tako da ljudi su kroz taj kult, da kažemo, drveća u nekim drugim religijama i među drugim narodima, čak i van evropskog kontinenta, ako pričamo o cijeloj zemaljskoj kugli, to nije bilo strano ni Srbima, naravno, mogu u najkraćem reći zapravo drveće doživljavali kao neku vrstu božanstava. Tako da drvo je i dan danas jako cenjeno, jako poštovano, i kako rekoh, postoji jedna doza respekta i strahopoštovanja da se posebno određeno drvo, na primjer seoski zapis, nikako ne sme oštetiti ili brati njegovi plodovi. Tako da ljudi su u drvećima osjećali i doživljavali ga kao zaštitu, kao utehu, ali sa druge strane i nešto što se može nazvati predskazanjem šta će se desiti u budućnosti, kakva će godina biti, znači od nekih najjednostavnijih,
da kažemo, najpraktičnijih dnevnih ili mesečnih ili godišnjih poslova, pogotovo na selu, do nekih mnogo mističnijih, duhovnijih i nacionalnih veza koji su se opet ogledale kroz to poštovanje i negovanje kulta drveća. Koje je drvo najviše poštovano u staroslovenskoj tradiciji? Šta su to zapisi? Koji su paganski običaji i rituali prihvaćeni i zadržani u hrišćanskoj tradiciji? Najviše poštovano drvo u staroslovenskoj tradiciji svakako je bio hrast ili rast, kako ga mi drugačije možemo nazvati, iz prostog razloga što je on imao određene velike i svoje dimenzije, bio je jako dugovečan i zapravo ja bih se odmah tu i nastavio odgovor na ovo sljedeće pitanje, šta su to zapisi? Pa zapisi su upravo, proističu kroz odgovore iz ova prethodna dva pitanja, da pre svega velika stabla hrasta, nekada cera, nekada i jasena, ali najčešće hrasta, skoro 90%, to su stoletna stabla, vrlo visoka, monumentalnih dimenzija, nadprirodne lepote, vrlo su markantni zapravo, to su osveštana drveća koja su predstavljala, pogotovo u doba kada nema srpske državnosti ili nema srpske crkvene organizacije zbog padanja pod vlast drugih naroda i drugih država, se narod okuplja, to drvo obavezno biva osveštano od strane sveštenika, zatim se u njega urezuje krst i kako sam malo pre rekao, takvo drvo, a skoro svako selo i svako naseljeno mesto, ne samo seosko, već i gradsko, posebno znači seosko, imaju svoje zapise, svoja sveta drveta oko kojih se oni okupljaju, obavljaju određene religijske procese, pre svega kada su takozvane preslave, obetine, litije, kako se to naziva, gde se taj hrast negde zaliva medom, negde vinom, taj krst se obnavlja od litije do litije, prelama se kolač, odnosno pogača koja se peče specijalnom tom prilikom, s leva na desno se okreće 3 puta ispod tog drveta, prelama se, jedan deo zadržava sveštenik, a drugi deo tog kolača predaje se onome ko će biti domaćin te preslave ili slave naredne godine, pričamo o mesnim slavama. Tako da sve se to dešava tamo od poklada, pa odnosno od posle Vaskrsa pa do duhova se sve te stvari dešavaju nekih 40-45 dana. To su jako lepi običaji koji, da kažemo, imaju veze sa paganskim običajima i ritualima koji su prihvaćeni onog momenta kada su jednostavno Srbi prihvatili hrišćanstvo kao dominantnu monoteističku religiju, ali su svoje slovensko poreklo vezivali pre svega za tog svog vrhovnog boga Peruna i sve ono što su njemu pridavali kao žrtvu, znači i dan danas, možda ne toliko danas, ali u skorijoj prošlosti se dešavalo da se jednostavno zakolje jedno dvišće, jedna ovca pored tog samog zapisa, tog svetog drveta, koji niko ne sme, kako sam rekao, da dira, koji ni granu ne sme da ukloni, iako je ona sklona padu, da ne sme da ubere ni jedan plod sa tog drveta, a kada su te neke svečanosti, ta ovca je, na primjer, mogla da se zakolje s namerom da krv lipti polako prema samom, da kažemo, drvetu svetom i tako da se održavaju svi ti paganski običaji koji traju preko 1000 godina među srpskim narodom, koji su samo adaptirani i vezani su za ono što se zove naša pravoslavna hrišćanska vera i što je opstalo u sva iskušenja i u doba turske vladavine i mnogobrojnih ratova u 19. i posebno 20. veku i nekim novim vrednostima koji su ovdje uspostavljene posle 1944. godine i celokupna ta obnova svih tih lepih od pamtiveka poznatih običaja, gde dolazi do simbioze, znači tih mnogobožačkih verovanja i naravno naše monoteističke religije. Mi većinski Srbi smo na ovom prostoru, živimo u državi Srbiji, smo naravno hrišćani pravoslavci uz poštovanje i svih drugih i vera i konfesija i nacija i uverenja, nastavili znači jednu lepu simbiozu davnih vremena kroz to naše sveto dugo drvo, kroz taj zapis, a jedan od tih zapisa, da samo podsjetim slušaoce, zapravo je i taj naš takovski grm i njegov naslednik iz 1865. godine.
Koliko je sudbina hrasta ujedno i sudbina dinastije Obrenović? Upravo vraćamo se na nešto što se zove takovski grm i takovski hrast i nešto što je vezano kroz ozbiljnu snagu simbola, kroz sudbinu hrasta i same vladarske kuće Obrenovića. Obrenovići su na početku, možemo reći, Miloš jeste rođen u Dobrinji, ali njihovi početci kao jedna značajnija porodica na prostoru Rudničke nahije veže se za selo Brusnicu, kasnije se veže naravno za selo Gornju Crnuću, ali Takovo s jedne strane je mesto gde se počinje obnavljati srpska državnost, a sa druge strane za samu porodicu Obrenović Takovo i događaj pod Takovskim grmom ili hrastom jeste nešto što će determinisati tu porodicu kao vladarsku kuću čitave kneževine, kasnije kraljevine Srbije, i ona će 72 godine Miloš i njegovi naslednici sa bočne i pobočne strane će svakako predvoditi državu Srbiju i u svake godine, svake decenije će unapređivati njen i unutrašnji, posebno spoljnopolitički položaj. Upravo narodna tradicija beleži u Takovu da sve nešto što se dešavalo naročito loše Takovskom grmu, onom originalnom prvom, koji je pao na zemlju 901. godine, imalo je direktnu vezu sa potonjim događajima i same, da kažemo, porodice, ne samo dinastije, nego onog šireg pojma. Dinastija, da podsjetim slušaoce, odnosi se na vladara i njegove naslednike, a vladarska porodica je jedan širi, da kažemo, jedan širi pojam koji pre svega znači bavi se, da kažemo, vladarem i svim njegovim naslednicima i svom najužom rodbinom koja je pripadala porodici Obrenović. I sam hrast, kako ga je opisao Jovan Mišković negde 60. godina 19. veka, bio monumentalnih, pričamo o Miloševom hrastu, monumentalnih razmera i imao je nekih, da kažemo, 23 metra visine, u obimu je bio pri dnu 7,2 metra, a pri vrhu krunice gore išao i do celih 9 metara, a u prečniku je išao preko 3,5 metra. Kaže, u podnožju staba se pojavila jedna rupa koja je bila vremenom zamaskirana, zaštićena, a osnovu krošnje je činilo 5 velikih grana, koji su opet sa onim manjim pobočnim granama činili i jednu impresivnu sliku tog drveta, koji je zapisa seoskog, ponavljam, koji je u momentu izbijanja ustanka bio star između 50 i 100 godina. Ali, kako priroda ima svoje čudi i vreme čini svoje, kaže narodna tradicija, kad god se nešto loše dešavalo dinastiji Obrenović, tako je otpadala po jedna grana tog Takovskog grma. Na primjer, 1860. godine pala je grana, te godine umro knez Miloš Obrenović. Sa druge strane, 8 godina kasnije, 1868. godine, pala je još jedna grana. Te godine u Topčidaru izvršen je atentat sa tragičnim ishodom i ubijen je knez Mihajlo Obrenović. 1889. kada je posve i iznenada iz nekih svojih političkih i drugih razloga abdicirao sa mesta vladara, odnosno predvodnika srpske kneževine, kraljevine zapravo, kralj Milan Obrenović, i na njegovo mjesto došao kralj Aleksandar, njegov sin, otpala je još jedna grana. Da bi konačno negde u proleće ili tako jun mesec 1901. godine doći će do onog što je, da kažem, još bilo ukorenjeno u zemlji, palo je na zemlju. Obrenovići, posebno poslednji, bili su i tekako vezani za Takovo i Takovski grm. Reći onda je kralj Aleksandar čak 3 puta boravio tako, 89., 93. i 901. sa našom sugrađankom, njegovom suprugom, tada kraljicom Dragom, da je tamo dobio i dvorac, da je on sagradio školu, danas zgrada Muzeja Drugog srpskog ustanka, i kada je dobio informaciju da je ono što je bilo ukorenjeno u zemlji, da je palo, prilično se uznemirio. A opet su ljudi pričali da je to pouzdani znak da će se nešto loše ili tragično desiti porodici Obrenović. Nažalost, nepune 2 godine ili tačno 2 godine kasnije desilo se 29. na 30. maj, odnosno 10. na 11. jun po novom kalendaru, sa istorijske scene na jedan vrlo mučan i zverski način. Otišli su poslednji vladari porodice Obrenović, neki njihovi najbliži, pogotovo s kraljice Drage strane, članovi porodice, predsjednik vlade, ministar vojni, kraljevski adjutant, i Srbija ulazi u 20. vek sa novom politikom, sa novim vladarima, sa novom dinastijom i sa nekom novom
istorijskom sudbinom koja nije nimalo bila lakša nego tokom 19. veka, a opet narodna tradicija kaže, a možemo je kroz snagu simbola je svakako poverovati, i faktografski podaci se čak i poklapaju sa tim, je sve to pretkazanje se vidjelo kroz taj takovski grm koji je bio tako moćan i relativno mlad 815. godine, da su ga sve nekakve epohe i sve ono što ga tokom čitavog 19. veka dovodilo do iskušenja, do nekog tog fizičkog propadanja, da bi eto konačno na smiraju 19. i samog početka 20. veka nestao sa lica zemlje, a ispostavit će se da i sa istorijske scene nestaju i vladari porodice Obrenović. Da li je sudbina hrasta ujedno i sudbina srpskog naroda? Malo pre smo govorili i pričali o nečemu što se naziva veza takovskog grma, našeg seoskog zapisa, kao ustaničkog i pre svega dinastičkog simbola, i prikazali smo u najkraćim crtama zapravo kakva je veza u simbolizmu bila između stradanja hrasta i stradanja porodice Obrenović. A opet sa druge strane to se može vezati donekle i sa sudbinom srpskog naroda, jer malo ćemo sad još jedan element u našu priču baciti, vezane za sliku Paje Jovanovića koja se također čuva kod nas u muzeju Drugog srpskog ustanka u Takovu, gde vidi se jedan nadgrobni spomenik i na njemu dete. I kad su pitali Paju Jovanovića šta je time hteo da kaže, koja je poruka tog dela njegove znamenite istorijske kompozicije, rekao je da srpski narod vazda umire, ali iznova se rađa u toj borbi za slobodu i za svoju državu. Upravo to što se dešavalo sa takovskim grmom, onim originalnim, čiji ostatak se danas čuva u našoj crkvi Svete Trojice u Gornjem Milanovcu, u Beogradu, u Šumarskom fakultetu, i treći, najznačajniji deo je sastavni deo opet naše stalne muzejske postavke u Takovu, znači centralni deo postavke koji govori o Drugom srpskom ustanku. On jeste taj hrast propadao vremenom i simbolizuje također sva ona iskušenja srpskog naroda. Ali 1865. godine, i to je još jedna veza hrasta sa istorijom srpskog naroda, ovde dolazi knez Mihajlo Obrenović da obeleži pola veka od podizanja ustanka, na čijem čelu se nalazio njegov otac i rodonačelnik njegove vladarske kuće. Primetio je da je takovski hrast skoro pa pao na zemlju, da mu se približava kraj, i po jednoj interpretaciji lično je zasadio 18 metara dalje od očevog hrasta, takozvani hrast naslednik, a po drugoj interpretaciji jedan od samonihlih hrastova mladica u tom trenutku proglasio je za hrastom naslednikom. I taj hrast je sve do 1991. 92. godine listao i bio jako monumentalan, ništa manje monumentalan nego onaj pod kojim je Miloš Obrenović podigao ustanak. Također i taj hrast će biti proglašen za seoskim zapisom, znači za seosko sveto drvo. Ali ono što je najvažnije u tom trenutku, Mihajlo Obrenović je ostavio amanet, odnosno jednu javnu želju izrazio, da koliko god je srpske države i srpskog naroda, da obavezno lista jedan hrast u Takovu. I vidite, njegov je listao, kako smo rekli, negde do početka 90. godina 20. veka, a zatim nekoliko godina kasnije zasađen je i treći hrast 1995. godine u nekim teškim vremenima, ali do duše koja vremena pa i nisu bila teška za srpski narod. I ono što je ta teška vremena srpskog naroda dodatno opterećivalo, to su međusobne podele i neki međaši koji jednostavno su uvek raspolućivali srpski nacion barem na dva, ako nekad i na više delova. Tokom 90. godina u sve ono što smo prošli, pogotovo naši sunarodnici zapadno od Drine, dešavao se i određeni i sukobi ovde, hvala Bogu ipak samo politički, ne neki ozbiljniji kakvi su bili tokom 40. godina 20. veka za vreme Drugog svjetskog rata, kao što su bilo ubistvo Karađorđa ili ubistvo dva vladara dinastije Obrenović. Znači nismo baš dotle bili došli, nismo zastranili, ali zasađivanjem tog, da kažemo, trećeg hrasta, drugog naslednika, ukupno trećeg, izazivaju određene kontraverze, dok su neki to podržavali, drugi su osporavali.
Tako da je par dana pošto je zasađen došlo je do njegovog oštećivanja i nekoliko puta, samim tim se osušio, onda je on nekoliko puta ponovo zasađivan i ranih 2000-ih ponovo je došlo do određenih problema vezanog. Opet je bilo neki koji su ga devastirali, koji su sebi davali za pravo da se stave, bez obzira šta god oni mislili i bili ili ne bili u pravu, ali niko od nas, pa čak ni vladarska kuća Obrenovića, ni Miloš, ni Karađorđe su mnogo veliki. Najveći su naši državnici i vojskovođe u posljednjih 200 godina, ali ni jedan od njih nije bio veći od Srbije i od srpskog naroda gledano u načelu, pa tako i ti ljudi koji su sebi davali za slobodu da devastiraju tako jedno sveto drvo, zapravo su po meni devastirali, da kažemo, naš narod, našu državu, našu istoriju, našu tradiciju, pa čak i želju samog Mihajla Obrenovića. To opet sa druge strane, kad pričamo s jedne te ljudske strane, jedne praktične strane, a opet s druge strane kad se vratimo, svaka medalja ima dve strane, vratimo se na simbol, na simbolizam čitavog tog događaja, vidjet ćemo da svaka kontraverza koja je bila vezana za bilo od kojih od ovih, da kažemo, hrastova, podsjetit ću slušaoce da je 60. godina jedna grana koja je bila otpala, trebala da ode u Kragujevac da se obradi od nje, da se napravi ona govornica za skupštinu, napravljena je čak bila kasnije i skica i umjesto da ode u Kragujevac u jednu lokalnu školu je to drvo dato i ta grana je korištena za ogrev đaka i to izazove jedan veliki skandal u tom trenutku i ljutnju samog vladara porodice Obrenović, tako da i ono što će se dešavati tokom posle majskog prevrata i 90. godina i ranih 2000-ih govorit će zapravo o toj nestabilnosti, tom usudu naše nesloge, ali da se zahvalimo na kraju ipak Bogu u sve te turbulencije, počev negdje od 2005. 6. godine, Hrast naslednik uz jedne lepe stihove pesnika i književnika Milovana Vitezovića, egzistira gore u Takovu, razvija se dalje, iako govornik ovih redova do tančina zna kad je ko zasadio, pokušavao da ga obnovi, da sačuva te njegove rane i tako dalje, da zaceli, ne da sačuva, da se ispravim, rane, smatrajući Srbijom većem od svih nas, ja namjerno dalje neću pričati kako je sačuvan i spašen taj naslednik posle nekoliko pokušaja njegove devastacije i tako da opet snaga simbola da put je bio trnovit, ali da mi sadašnji možemo ipak s ponosom reći da smo očuvali i ispaštovali amanet svetog knjaza Mihajla Obrenovića koji je tako mnogo dobro doneo srpskom narodu i našoj državi. Nastavite rečenicu. Takovski hrast je simbol. Treba nastaviti rečenicu. Takovski hrast je simbol srpske državnosti, srpske revolucije, srpske slobode, srpskih zakona, srpskih institucija, srpske vladarske kuće Obrenovića. Sa druge strane, prateći njegovu istoriju, to je simbol i srpskog stradanja, srpske nesloge, srpskog mučeništva, ali i srpskog kontinuiteta, srpskog stremljenja da se što veći broj pripadnika srpskog naciona okupi i živi, što je legitimno pravo svakog naroda na ovom svetu, pa i srpskog, da živi u jednoj svojoj državi. U jednom momentu to je uspelo, posle 1918. uz ogromne žrtve, ali isto tako to je simbol kontinuiteta, upravo da se vratimo, da parafraziramo Paju Jovanovića, šta je on htio da kaže svojom slikom, možemo to reći i za hrast. On se, vidite, nastaje, pa nestaje, iznova se rađa uz određene turbulencije i simboliše srpsku državu u tri reči. Znači, simbol srpske države, kako srednjovekovne, tako posebno novovekovne, jeste hrast u Takovu i nadam se da će generacije koje budu došle iza nas prema tom simbolu, tom monumentalnom drvetu i svoj onoj poruci koje to drvo nosi sa sobom i svu onu patinu vremena koje sa sobom nosi, to istorijsko iskustvo koje zapravo sa sobom ima Takovski grm
i priča nam tu priču i dan danas u trećoj deceniji 21. veka, da će umeti da sačuvaju, da valorizuju na pravi način, da greške i nas sadašnjih i posebno onih naših prethodnika nikako ne ponove i hrast sve ovo simboliše, što sam rekao, a najveći uspeh srpskog naroda bit će ako taj hrast, to za sada baš i nije, barem po meni, ne znači da sam u pravu ili da nisam, bolje da nisam u pravu, bit ćemo srećni, zadovoljni, spokojni da će srpski narod opstati i ostvariti svoje vitalne nacionalne i državne interese ako taj simbol takovskog grma zapravo bude simbol srpskog jedinstva. Obrazovni podcast SCIO.